ye twi enyina ne se NDC amanyoko yakopon eya adom no de adom bi dom ya memene de ya primary so mo de hihye so na ansa na primary si baba so no Dr. Kwabena Duffuor e de betu dwa se nka be ya NDC amanyoko no entwen sensan ni nyina na monkrata ne nyama hudo bi osusu se enkoyie e ma amanyoko no so entumi nkonani na so ne da die omukọ pie mu e wo court no da baba betu dwa se ono no kan na so osan so etwen san ti eja mi bisawo se se Dr. Kwabena Duffuor say na all kan to say that meeting na akwaso ase then na akwaso amase se ansa kakakra so asen abamu e be say Kwabena Duffuor aye omo kokomu meeting bi so omo kokomu meeting ade na si bre na wotia de na sa no kokomu meeting bi akoso ama oni bi anpanifo bi akasa se na ni bre so de be court akọ ya fale wi ade chance meeting ti kokomu meeting bi akoso ama ne me bi ada misala me madwo yeme eja nso susu se kokwa meeting bi akoso me nsusu sa me nsusu o party na sem o dwene party no ho e ka ya bo no doso hotel han ne enu no mo yaman e ka se san koda fofora e ka ne doso o dwene Ghana momo no so be peace e wo ko nti na wate asama ye no ntem da na sepa o ya de eja nso ojidi se e asumdwe na opre nti na ma aso weja so betumi akoso o me madwene de sabe e frame Joseph me here dodo na frame S5 me wa nganga junction T tomatoes junction wo but in fact the omo ye no me de me ne nya adwene de Kwabena Duffuor ye no wa nya de kra so de ade na court na wa sa ka se wa resign de me hu ni se ya mani ska bi ahye ba bi nti no ye sa ade no enti me sere na ade ko wo ye no won to aso ma asem ne court ye se hu ni se ususu se wa jiska bi wa kire nti no wo ye sa ade no eja ono so ne de no allegedly osusu se enti osusu se de yen Kwabena Duffuor frame Matagoso salala mini cargo driver me de misusu se Kwabena Duffuor do party no wadwene NDC for ye ho wa ya de pa breaking the 8 no MPP for me breaking 8 no nti de wa ye no ama NDC ye ba power enti mi sira no Kwabena Duffuor de wa ye no nyame sira no pa susu nyame sira no sa NDC won fa mama mla yo ma je o ma no why enti se sia na ode asem na kokota e se ono asaso ayi ade ase afi wono so no mususu se party for no ebe ha na o party for no de omo ha no some de be omo de e se ufri na vrongo na so bank na beto aba na e se afi de na wona to aba ebe ye omo de but e won chen no ene zo me kana fo hu se wo ye pani wa some ye yes amano ye yes e ye no amano ye no unkwa ade cha pa no sa wachi esa pani ni no eyim pani ni o ka se enne na pani uko na sa bo chi a wo si a wo na secret ayinye ale cha pa se be de kata ne da be enti wa bi was here o ma ye hu no kura wo mu eja usu se party for no betumi aye bibi me nsusu se o dwene Ghana ho mpeze basa besi ne ka ya bo no be se no manfo firi na vlongo ana ba be to aba no enti o dwene se e ka manfo abo no o dwene se yitum se to aba na bi ya o yitum ntemefo ano so do waye no o dwene o ma no o dwe party no o pasum je o party eja nti e bisa se sie ya ono akoka wasan so abeka bi usu se party for be na yakayaka de bi oh party ni de o muntimi nya na yakadaka bi na momu no ade a waye no wa anya ade ya wa anya ade ne se wo de asem akokot na wasa ye den atwe asan no me hono na me nya den maintenance se wo ye ne sa ne de wa anya ade kra enti odo kra no na me sentiment ma no because wa anya ade ko na me ta na chi so ze ma firi ho me sa akodwo ma ma ho eja o ya delegate me nya me ya delegate o to aba no me to no swame we sure yeah ya ko chonta nkrata mu se wo so ya delegate eti eja usu se Dr. Kwabena Duffuor party for no be ebetete no kwan bi so ana se wakoka se yantwen sensan na afi wa no akroi se o moma yensan to aso memene dai usu so meye de metie ye tense yafu krom emma ne ye NDC for no obie no be ye yakayaka de bia kire no eye wodo ene ntiase se base ya GCT no enti ye de basa bia ni wa ye ne Kwabena Duffuor de ye wo ye de oye ne ye ni agye pa enti breaking the 8 MPP for some be no ye Kwabena Duffuor enti ya ko power NDC ide bi no ya wie mama enti e che se wo ye delegate me delegate mankran so meto papa mankran so enti nyakopo adum a memene dai omo de ko ye kwa akoto omo kwa akoto enti efutu oban e na ode ma NDC amanyoko no efutu abel mama mo no se o ma prepare ye no krodie
any komu ye mrem say that we nya batu aye kokuso kumo nipa we nya ntokwasem omo pepe nya adwuma pepe ya nya adwuma no bisu akokoto asaba no omo no kura nya adwuma ne hu se no kura sem no mo ka no obi wi a yamamu na ho se e free and fair salamaje eja e free and fair na won so de na futuo be e futuo mo se omo mpanyin ma adwon ma ha makra no e se do nanim hwe mo pa so dwe on pepe basabasa ko ne no mu tinamu so pasun yenti sa na yebese pe no ye fa sun yentu aban pepepe yempe boni bia e wachire yewi ani afentu ma pa fra na nya hope timi de omni ase eja unso futu ban e na Adom NDC amaleko no emra nyame ya Adom a ochina ukoto abai sabune de waka bi bat binyantie mu ye wo sa kire mu ye okay ni ese futu ntu we nya amantem tie yiwa fem teje futu ban na Adom NDC amaleko mu koto abai futu am de ma NDC fo no se yanka mom ye ba ko pe NDC fo me anyiyim ye nyina yanka mom ne yakroye na ye nto aba no ne nya aba no to nkoboko na abu mankranso wa we ni awie wate wetawachi wa yo de awie enti sei na me papa mo ene yen eka se NDC amaleko no mo stress asumdwe beba na Dr. Kwabena Duffuor so omda mususu se pepeye na ope na mom no se next time akonya bi ba na so oba be kasa won hwe se obeka bi obeka bi mani mbo anua emfengu Ghana for enim eti trotro na ye ma mate ni betna ase a na driver ne spark ka ye je so say away